این برادرها این پاکت از جمعیت نوروباد است. جمعیت نوروباد همیشه وقت پیشگیه. با کاوا. سلام علیکم. انا خیسا تاوی. انا چه زخوردی دیدی؟ همه هدا بخنا وارد دیدی؟ دو بزرگه. دیدی؟ چی میگو برای اکو؟ کپور. برای شکرانه بانو خیر کردن همین چند سوم جمع شید؟ 172,000. 172,000 سومانی از شما اومدگی های جمع شدگی های. 20,000 سومانی دیگه از جمعیت ناحیه نوروباد. 192,000 سومانی جمع شدگی های. اینا با بینندگانم پیشکش میکنیم با ختم. نمیشه که همین مبلغ بگیری و خودت بگیری مبلغ تیاره. برای همین شکرانه بانو در همین دوشنبه یک خانهش بخری. همین بینندگان چیزی که بگن ما با گفتی بینندگان میکنیم. بعد دستگیری که خیلی که دستگیری کردن با دستگیری هوا بریزوگی هوایو همین کارا میکنیم تشکیل میکنیم. اگر راضی شوند خدات کامنتر را بنویسن ما هر یک کامنتر را نظارت میکنیم میخونیم نگاه میکنیم که مردم چی میگن. بینندگان گرامی زبار شکرانه بانوی کل یتیم این همین شکرانه محکم شید. به همه تو هزار رحمت التماس نوارا پاک کرد تا بینندگان ببینن که زبار محکم شید. چند سومان جمع شید؟ 172,000 سومان از ابونتچیای ما اومدگی در کارتای بابی شکرانه. 20,000 سومانی از جمعیت ناحیه نوروباد همون پیشکی در نوار اول ما آوردگی در همون بابی شکرانه بردگی دادگیم. آبش 192,000 سومانی با همه تو هزار رحمت که ما را دستگیری کرده زنده و سربلند باشیم. با نوبت می رویم هر کس به سوی شهر خاموشان. اجل کس را نمی پرسد که پیر هستی یا جوان هستی. اینک درود خداوند بر شما بینندگان عزیز و گرامی قدر. ما حضور داریم در دهه زیبا منظر پنداچی ناحیه نوروباد. بینندگان گرامی در این دهه پنداچی ناحیه نوروباد چگونه که در نوار پیش برای شما پیشکش کردیم دستگیری به نهایت خوب کرده برادرها. در اینجا حضور داره شکرانه کل یتیم. اینک برادرها میریم با خانه بابی شکرانه کل یتیم از حال احوالش با خبر میشیم و چند سومه که جمع شید چی گونه که شما زحمت کشیده برای شکرانه کل یتیم برای شما بینندگان گرامی من پیشکش میکنم. برادران عزیز این دهه که میبینین زادگاه پدری من است و من چی گفتنیم برای مردم همین دهه. من اگر درگذرم نزد پدر گرانید که مرا بهر پدر گفتنی ها بسیار است. بینندگان گرامی ما رسیدیم در خانه شکرانه یا نرسیدیم اینجا خانه شونه. باز چراش هم میگیریم میبریم میتیم خرسندیش میبینیم خرسندیش چی خیلی همون این بابی چی بود؟ آوار بودن خوش هم میگیریم اینا تیسک پیسک چیزی که گفت همه چیزاش رو گرفتیم شکلات همه چیز. اینی برادرها این پاکت از جمعیت نوروباد است. جمعیت نوروباد همیشه وقت پیشگیه رفتیم اکه آور با اکه آور سلام علیکم. سلامتی و سوزن چوکه چی حال داری؟ این همین حال بی حالی هم بشته گشته های سوزن همه تین نسبینو چی خیلی نسبینیو شکر میشه یعنی شگرونه نگی جوان نه خواه کنم شگرونه فیراد که شگرونه را فیراد که بیا شگرونه بانو چی خیلی سازی تنجی برای شناختی بیا سلام کنیم در این خواری خشتومیم برام چی خیلی شگرونه سازی برای شناختی ما کیم اکهات ما این از شگرونه اینجا بیو نگاه کن
چی گفت دادی بیارم؟ خیسه گواره با چی؟ با چی؟ همه چی؟ همه چی تو وارده دیدی؟ اینا نگاه که چی تو وارده موزی بید اینا گفته در پاکتی کلو نمیارمت انا خیسه تاوی انا ایشا بی انا دیدی چه بسیار انا جبه گواره شبی انا که گواره شبی انا گواره تو وارده شکلونه بونوی انی گو اینا گواره دیدی اینا گواره تا دیدی اینا دادوی گواره چی های؟ چی دادوی گواره؟ کوکوله ها که انا این نگاه که شکلونه انا در اینجا این خیلی چیزا کتا آورده اینا او گفتی بیاره نما گفت چوب سو بیاره انا نگاه که اینا دادو میمونه بریزیمش اینا نگاه انا چیزا کتا دیدی همه همه بطر آورده دیدی چی میگو برای اپور رحمت چو میگوی اقان تاوزا کوکو وارا تاوگی سوچیکت کو سوچیکت سوچیک نه افتیم سوچیک چی های اقان تاوزا اینا برادرو اینا چیزاکای شکرانه داده به همه تو حضور رحمت به حد خرسان شیده شکرانه چی شو میگوی که برای اپو چی میگوی اپو تو اکو تو همه چی میگو همه شونه رحمت اقان تاوزن با چی شو میگو مبارک اوه انا با مبارک شو میگه اقان تاوزن شکرانه بانو انا کوز برادرو میریم خطی اکنوار میشینیم از حال احوال شکرانه با خبر میشیم میریم اکنوار رفتیم شکرانه بانو چیزا تا چخه میگیری کو چیزا تا جمع گیر کو اخی اوه هنه مخی اقان تاوزن شکرانه ایرا با کیا میتی با دگونات میتی بتشو با دگونات هفته انا مخی اقان تاوزن با چی شو میتی او مالادس بتشو انا مخی اینا بینندگان گرامی اینا باز هم اومدیم پیش شکرانه بانو اینا پیش تقویم بشی تقوی بشی از حال شکرانه بانو با خبر میشیم شکرانه جان دیگه سازی آخی همه تین چیزا کتا گرفتی خرسان شدی خان تابزن تقوی میگم چه خیلی شکرانه حالش چه خیلی سازه شکر نازه خیلی خوب شده سازه خیلی سازه نصرینو سازه نصرینو خیلی چه خیلی تقوی شکر میشه پرمدی را حیال الله کسایش دارم دنیا همه تینجا ای گاب نیست تقوی میگم تقوی همه برای شکرانه بانو زبار کشودیم مقصد در نمبر خودت در کارت خودت در تلفن خودت همین زباری همین مقصد سومی جمع کرده که مقصد برادرها برای شما برای شکرانه بانو خیر کردن همین چند سوم جمع شید 172,000 حاض هوای در تلفن در دسته که هوای یا بزن چند سوم شید یا برای بینندگان نشون بتین که 172,000 سومون برادران عزیز 172,000 سومونی خیره که شما دریغ نداشته برای شکرانه بانوی این خواهرچه ما که مقصد خچه جراحی کنه یک بهبودی زندگی شوه برای در حیاتش یک بهبودی زندگی شوه 172,000 سومونی از شما اومدگی جمع شدگی 20,000 سومونی دیگه از جمعیت ناحیه نورآباد جمعیت همین ناحیه نورآباد 20,000 سومونی و یا مبلغ خچه ایرسال کن در اون نوار آوردیم رسوندیم پلا آوردیم دادیم ما با چی گفتنیم به همه تو هزار رحمت که در همین حالتهای مقصد وزمینی مشکلی آدم ها دست کمک خود را دریغ نمیدارین همه وقت در پهلوی مردم هستی تو چی گفتنی برای مردم چی گفتنی برای مردم ترکستان رحمت کلان که ما را دستگیری در همین روی سختی کردن کسی کمک دست درست کرده هزار رحمت و بینندگان همین نوارها
ҳамин ки дастгирӣ ҳам кӯдаки сарпарастиш мешавад. Сарпарастиш мешавад. Баъд чи аттиқоӣ? Як чизи дига. Ҳамин нигоҳу бини ҳамин шигрона ҳамаша шумо ба ӯҳда гирифтагиена? ҳамаша хыда нигоҳу бин мекунӣ? ҳамаш дар калаи мо. ҳамаш дар калаи хита? рӯзи таваллуд шуда ё дар калаи мо ина ба ҳамин рӯз расондемиш. Ба ҳамин рӯз расондемиш, а? Ба як чизи дига гуфтанем тиқоӣ. Ҳамин обши ҷамъоҷам ҳамин пул 170, 180, 192 ҳазор сомон. 192 ҳазор сомони ҷамъшидагиай. Ина ба бинандагонам пешкаш мекунем ба хитам. Намешавад ки ҳамин маблаға бигириву хидат бигири маблағи тиёрай. Барои ҳамин Шукронабону дар ҳамин Душанбе як хонаш бихарӣ, хонара ба иҷора битӣ. Хонара ба иҷора битиву мақсад якчанд сол кор кунаву ба ҳамун пули ҳамун хона, ба пули маблағи хиди ҳамин Шукрона бигирем ҷарроҳиш кунӣ, сол шава Шукрона ҳам ҷарроҳӣ шававу ҳам соҳиби хона шава. Хуб мешавад. Аки ира беҳтараш ҳам не. ай ҳама хубиш чиya тиқоӣ? беҳтар ҳам хона чиз бо иҷора мегирӣ. Мақсад ҳар моҳ сумаш ҷамъ мешавад, дар карта ҷамъ мешавад. Бо ҷарроҳиш мекунем. Анаки бинандагони азиз, шумо чӣ гуфтане? ҳамин мо ба Шукронара ки хона бихаремаш, ба иҷора битем, ҳамун хона 1 сол 2 сол кор кунад. Шукрона чанд сола ҳай? 5 сола. Мақсад дар сифи ягиш мешавад ки ҳамин ҷарроҳӣ кунем ба маблағи хидаш, бо мақсад барои ояндаи хидша, ояндаи равшани хидша як беҳбудӣ бениҳоят хуб ай. Бинандагони гиромӣ хаки чизе ки биган, ҳамин бинандагон чизе ки биган, мо ба гуфти бинандагон мекунем. Бо ба дастгирӣ ки хеле ки дастгирӣ кардан, бо ба дастгирии ҳавоё ба ризогии ҳавоё ҳамин кора мекунем, ташкил мекунем. Агар розӣ шаванд. Хай дар таи комментария бинависанд, мо ҳар як комментария назорат мекунем, мехунем, нигаҳ мекунем ки мардум чӣ мегӯянд. Бисёр хуб мешавад. Маблағ ҳамааш дар дасти хитай, маблағ ҳеҷ ҷо шидагӣ нест, ҳеҷ ҷо намешавад. бо бародарои аз хайна ягон гуфтанӣ дошт бошӣ барои ина барои бародаро биги гап зан туғоӣ. Парвардиёро дасти кам набинанд, ҳама вақт сар баланд бошанд мардими Тоҷикистон, ҳама вақт дасти пир бо умеду бо дастрасӣ яъне кӯмак мекунанд ба бепарасторон. аз ҳама раҳмати калонтарин ба волиду падару модархона бой шаванд, ба давлат шаванд, умри дароз бинанд, тани саҳатӣ бинанд, ҳеҷ дард дар хонадони ӯ набошад. Аллоҳу акбар. Ана Шукрона Бону дар Душанбе хунат бихарем, мефорад хунат бихарем. Қанта бизане тера тамоми бинандагон дидану тура ҳамаи ҳамин Тоҷикистон дӯштат медола. Қанта бизан Шукрона Бону. Ҳай Шукрона Бону чӣ мегӯй барои апош, чӣ мегӯй? ин қадар пулу додан, ин ҳама чизу тувардан, чӣ мегӯй барои апот, акоту, чӣ мегӯй барои ҳамаш? Раҳмат чӯ мегӯй? Бо чӣ шӯ мегӯй? Қанта бизан. Маладес. Дига ягон чӣ намехоҳӣ? Ҳама чиза овардемат. хай бародаро, охи дига чӣ бигӯм шумора? Дига ҳамин чӣ бигӯм ки мега он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. хай Туғоиҷон мега ки наумед набояд шудан аз гардиши аём. ҳар шом ки ояд зипаи он саҳаре ҳаст. Туғоӣ барои ҳамин наумед наша, Шукрона Бонуа хушру нигаҳ ки иншаалло ки мардими Тоҷикистон, мардимо беҳад мардими даст ба хайранд, иншоалло бо ёрдамо мекунанд. ина адресота медунанд, дига бо ина мақсад номерота мемонем, номерота медунем, бо ягон ка зангат мезана, ягон мушкилӣ кишид, иншоалло ки дига мушкилӣ нестай. Шукрона Бону майда ҳай ҳамаи мушкилиёш ҳал шид. Шукронара қанта бизан Шукрона Бону. хай чӣ мегем дига? раҳмати калон мегем ба ҳамаи бинандагон, ба ҳамашон раҳмати хонаи калон, обод, сарбаландӣ дар мардими халқи Тоҷикистон. Парвардигор дасти кам набинам, ҳама вақт пурнозу неъмату хонаҳошон бошанд, тани саҳат бошанд. маъфи балҳо бисмиллаҳ. баъд як чиз дига туғоӣ ки бо ҳамиам бахти худат баландӣ кард, бовар кунед ҳамин рае ки агар биёед ба ҳамин боло,
раҳ кардагиян шоҳрои байналмилалӣ дар дунё ҳам хеле раи зебо нестая бисёр рай хуб шудааст. рай хуб шидагия бовар ки беҳад раи фасон кардагиян ба болои хонаи ҳами туғоим тай зиндаву сарбаланд боше бинандагони азиз раҳмати калону иншаалло ки бо аз ҳол аҳволи Шукрона ман меём хабар мегирам иншаалло Шукрона бону гап не хай акор апота хайхай ку хайхай шуку бигӯ раҳмати калон амма майла